mimi kama nilimwambiaga ngo vya kuchokozana tu vya kuchokozana au demo akanilete sasha ahorazara mama arti utu aipo ntare tushimiane sivyo tusianze hapo mbele ya kamera kauza ringa kauza horo bibone ibyo bintu Jeno tuakorana kenshi naho sawa kauza ariko ntabwo wari uvuga ati ngo je ngo bandamuzanira ibintu jeso mbandi kandi kenshi je ndanaceri mama sema wenda ushanipenda kura sikia kwambie mie umviriza narakwansi imbere ya kamera sawa biyo nabiyura kinyarazo kwa wewe mimi nawe bishegaisha nako ati ibyo byaramaze guhera sibyo utubarafu nuduki urangirisha cyangwa ntareka ndakubaza ikintu ubanda kubaza ikintu aho wombwira uti yuko ngo nugwiba fa ukachikugwaza yanjine nibikibyo bona gushine sizo myo barafu kugirwa koko to kwarindi ngwara bakanjine anjine itegwa n'ibintu bikanye ilifo kiri ibintu kanye ubwo yanjine bwo tinagwa ibarafu ikugwaza ikindi kintu wari kugwara nk'ishano cyangwa kugwara ikindi kintu mbaranjine mango akoze cyo kirumvikana yabarishano baba mutwaye nabwo ati kirumvikana avuga ati ndumuzaifu kujya ibarafu apana kwitwaririza ngo umuntu yaragwaye ibarafu iragwaza urabizi ariko urumuzaifu kubera kwigurira umuntu none uzikandi gwaza nzitakubwire ntavyo nari yuko wewe ukugwaza kandi wavyinyisa binawe uri kuranyihakana imbere ya kamera ngo ntabwo ati kandi bihere sawa nabwo ati nundi musi zosubira ngo ni ya nyama So bakunzi ba INYISHU media nabigira naye none nice atiyashika nice vipi umeze neza nani wagiye kuvuga ni cousin John kandi ndi hano mbere yanyu so nice atando anambia poa hata sio ndo kunambia poa una ninunia twapfuye iki kauze ntana kimwe ntana kimwe sunambia poa ya bien mbwira poa nziza mbwira kauze poa rangaye ko rero excuse me nzabe gusubiza basi mie sine star suntunzi uranzi neza so ntare vipi alhamdulillah nice siku mingi ntari umukumbuye nice nyene ivyo yankoreye nyene yaani nikimuona tunacheka unasikia cheko so guys bantu waiting leo na kabarafu Tanzania vilizo no msiba nkwe muri mode nabonye kiganiro ati kuba tuba akuniletea barafu ama usangaza nyinshi kauzi bantu rindire mu buzima ntago nkunda umuntu agide sibyo mie nimeona kipindi nikasema Mungu wangu abantu bo mwisi abana shukrani shukrani yapunda ni mateke mimi uyu nikuzie balafu wewe afundo ikunguze yanjine baka wende mu bitaro unyamba ugende ngo bagukorope ugende ngo uva amaraso what is this ntari dufike uravuga ati ngo ngo ibintu ko tyo kwica igituma nice rege none kuvuga none ego ntuyifata none kuze we basi uri umucamanza no munsi tukugira umucamanza naco umviriza none wewe ndakuguriye ikintu kikakumerera nabo kagwara munda nuco mbarira bro kijya kintu wanguriye vraiment cyaramereye nabi sawa umviriza ntare urabona fans ego naramuguriye barafu sibyo nije nako nazitandaza ndubona kadandaza iyo kesho yambe sawa nije nayi kuguriye niwe wagikwitorera mu uri kaje nije nayi kuzani yagla nakubwo mbonye iko ndayubatse ngo nice kaza kutagashizemo aya kambia waglele fasa chambia ati ngo nice ngo namini uze bafungu pako je twati gendo tora unami nice na babari agumanyizanira udusuguti utuntu misitaki nijya barafu nayitoye kubera iki nase kuvuga kugenda uravuga ngo je ndafise umuntu dukorana ngo ndamuhaye akantu nagatora ndamugizene nagatora nijya barafu narakubashe kuba narayiri lakini sasa nyuma hata sasa vitu kujikosha sivyo mama kama warugwaye pole sana kwa nini tanime kumisi jungu fani ngo umuntu aragukumbira ariko nasikiye nabonye kiyagira ngo ati yakumisinga biraheze guys yabonye ko ndagibarafu umsiteje tari hajya mu buhinyuza kwanza ndano wambwiye ati ngo nice ngo nanje niwo ngurira ati ngo ati genda utore yagiye kuyitura bonyene hamubwo nyabari bwati byo kugwaza nabitiremo gute wowe hama wabitu ari nunu waga kampati ya ure jama bobo ujya ari mu type mushasha ari muri stage yitwa bobo niwe yayimuhaye arayinzanira bobo
ambarira ni nice ayikuguriye mbega sema sasa mie nice wapi na wapi tuziane vitu aho ndamufatiye bore kusha sima ngo nije naye kuzaniye none uyirungikanye umuntu aninda bari sio visu kauzi kubwa mbere bati ngo bati kauzi wene ko musitaruhane ko ndiri barafisi be ngati ngo nasi hari izuba ngo namini uzika mbe wende ushike ni wo wagiye kuyitorera ubwo bwati ngo nafata ngo bintu ngo ndatereyemo vyogenda gute Ahani time kugenda guhuburoza nenda gucisha mu barafu nisinogira ngatwo abantu rindire uko kose kadima amaji yinjira ntare sikiye kamukona befuna mtu simba kangonde ngona nanishi okay sawa ubwo ati wenda ufite dufitaniye nuko ampaye ikintu kingwaza nkamara imisi ngahe atariko arakora sikiya angesema hivi ntare wovuga ati ndumuzaifu yo ndi ibintu bikanye muhora cyangwara sibyo abara kuco usingiziye sinasiki ndo maana iriko mara kwanza ntago wari wimenye umva wowe urumuzaifu byemere asike kwabi amaji ari kazima yinjira sibyo sikazima amaji yinjira kandi abantu bariko baranyumvitse kandi ibintu ngire byambaje sibyiza ninde muntu umva skendo ashaka ngo nice ngo byagenze kuruko kunuko ngo nice yampa ikintu kiramwe wambabaje sibyiza ntari gusa wambabaje iyo sikati ko ngo cuza ngo kunuzeya twari dufitanye amabi jari nipatiaga kakitu kakani yagla ahako navuga ati nakuvuga ati naryoye ko kiwagwaye ariko nibyanyohewe ninashite nganza numva amakesi ngo nasi namuhaye ibintu ngo bimugwata guys yambye ati ngo nasi mibara vuga ati genda utorera genda arayitorera wonyene uratora ukurajya vuga ati ndumuzi jana ndi kukazi kwanza niko ndakora urumva akampatia bobo ure bobo wa mustaje ujya ari muri stage ari karakora muri stage ujya mutipe aramuha ati genda mushire ntare hajya anya akuru Bia kama nilimwambiaga ngo bya kuchokozana tube ya kuchokozana au demo kanilete sasha ahorazana mama arti utuaipo ntare tushimiane sivyo tusianze alishana po mbele ya kamera kauza ringa kauza horo bipo nibyo bintu Jeno turakora kenshi naho sawa kauza ariko ntabwo wari uvuga ati ngo je ngo bandamuzanira ibintu Jason band kandi kenshi je ndanacera nice Urankunda mama sema wenda ushanipenda kura sikia kwambie mie umviriza narakwansi imbere ya kamera sawa yo nabiyura kinyarazo kwa wewe mimi nawe bishegaisha nako ati ibyo byaramaze guhera sibyo utubarafu nuduki urangirisha cyangwa ati ntareka ndakubaza ikintu ubanda kubaza ikintu aho wombwira uti yuko ngo nugwiba fa ukachikugwaza yanjine nibikivyo nagushe nasize bamwe barafu kugirwa koko to kwarindi ngwara bakanjine anjire itegwa n'ibintu bikanye ifoko ibintu kanye ubwo yanjire bwo tinagwaha barafu kugwaza ikindi kintu waye kugwara nk'ishano cyangwa kugwara ikindi kintu mbaranjine mango akoze icyo kintu kirumvikana yabarishano bamutwaye navuga ati kirumvikana avuga ati ndumuzaifu kujya ibarafu apana kwitwaririza ngo umuntu yaragwaye ibarafu iragwaza urabizi ariko urumuzaifu kubera kwigurira umuntu none uzikandi gwaza nzitakubwire ntavyo nari yuko wewe ukugwaza kandi wavyinyisa binawe uri kuranyihakana imbere akamera ngo nagwaza kandi bihere ntifite ibarafu sawa navuga ati nundi musi uzosubira ngo nizya nyama hapo sasa nikundana sawa mama nundi musi uzombwira ati nice ngurira iki kandi bazana ko bakeneranira guys kubo yambesha avuga ati ngunasi ngusanga ibintu nokombeshera sibyo gati kubeshera ntare rindira okay na kuyikugani wari wa insabye sije nenda guha kuko kino kuri amafaranga yaje mufuko ngo atacho wansabye niperekeshe ndiko ndakwibombesha ko unabifanyaga kila siku mimi abigira imisi mimi nice na muntu kama areti mbombo analeta ntare ngo mbombo Mungu wa intare ntigi mbombo intare ntifite barafu ago ntare banzindire ntare seta marasi wenda kubwire ntare ngira wavuye mu bitaro habura guducenga ntibagukuyemo ubuntu nze ntukomeye neza wasaze cyangwa ni kubera nambaye inkofero na wasaze yabi inkofero yari irabura ari kuvuga yari irabura okay none wasaze aho ici sinabwo nasa cyo wasimenga yasaze kuko nakurogotse bati ngo ntare ukuruko guys umvirite urumva ati ndumuza ifunga ibintu bikanye ifoka igwati uragwaranjine sibyo gwati ko ndamuhaye barafu namuroze ariko gwa ibindi bintu si anjine ni fezo ke gwati uko uri ibintu kanye ifoka ugwari anjine mu muho so ndamureka ndabaze nasi iyo barafu wari kurajya uyo wamuhaye mwaziguriye hamwe je ko ntagwaye nako nagize ngo nasi ngo arako ari kuzi foto yayo kwanda mu buhinyuza mbya ati ngo nasi ngo nandi ngo ati genda utora niwe yagiye no kuyitore nice umvitiro gendo ryama na kimi mama no genda kujya so bakunzi ba INYISHU media urera jewe bijya byari bishoboshe byaramaze so bakunzi ba INYISHU media ibi bintu jewe rero biriko birancanga uyavuga ivyiwe uyakavuga ivyiwe ntare
ntare uyu Bobo Vansi nawe ntumva ko nawe afise code niwe yazanye barafu niwe yayimurungikanye ana Bobo yaba ari ngahabo Bobo ntazi kwanza ivy'iwanje na nice yo vyahereye urumva akafikana mupatia ngo mushire ntare Bobo mimi nikaona Bobo anakuya ananipatia ntare tushika nikashika nikasema sasa vipi mbona hivi boro ngango ni nice aho ni kama nani kwa bacho je ndiko ndabira banzurindire kauzi sawa Bobo wowe niwe naramushasha none wowe kutuma iminsi tubanya hafu kwezi kumba guhere we kimwe uko kwezi gose bwatinda gukora ikintu kibi mugati ngo ndakugukore mino misi ago gira kwa Bobo kwa niwe atutabumenye tuzi kombote mazi ivyo bintu by'amabarafu gufyeta amabarafu urazije navyo nayimenyere gusa rero ikintu je cari gihari nayi nase kuvuga ndavuga none ko bayinguriye kandi yamaze kunshika mu ntoki ndayite ninayita urumva ninayita baza kuvuga jewe na nice ndamufitiye akabifu amaye ikintu sindakijya urumva ca ndagita urumva cavuga je umukozi dukorana tubanye nabi lakini nikangalia ndaraba abantu twari turi kumwe ndavuga kakimpereye mu bantu tinakundi abe mfe gufyeta nyene nda so bakunzi banyishu media jewe code mbonamwo ni ya Bobo aho entre parenthèses Bobo niwe yazanye ikintu hama ntare kiramugwaje nice niwe yakiguze rero je harimo agakode kuntu ndashora irambona Imana yakubona so nice yaragukunze kandi umuntu wakunze nshobora kumwifuriza ikibi je sinibaza ko nice ari wabikoze ahubwo twige kuri ako gahungusha kandi urabona ni gashasha ni mushasha nta byazi bya nice kunkunda kwiwe nta byazi bro ukiri ngaha hari umunsi yagiye imbere ya kamera Bobo nta munsi ndumwe ndigera ndamubona akora stage gusa mu cumba ari sare dufise muri INYISHU media bakoreramo stage ari stage za journalism ari stage za informatique lego urade kira dufise ikigo cagutse sawa ndabizi kandi rero Bobo kuri imbere ya kamera ntarigera abonekana ntarigera aboneka imbere ya kamera rero wowe uce wiyumvira umuntu amaze hafi indwi zibiri ariko arakora stage ntaraje imbere ya kamera ariko aguma abona ibiganiro vyipasa buri munsi vyiwawe vyiwanje bya nice ntumva ko harimwo quelque chose qui ne va pas jewe rero bakunzi banyishu media je ndo munyarusaku ndandimba no mu mizi jewe ndaraba ingoraniza nanye nice araguzi barafu izanye na Bobo ntarigera aje imbere ya kamera entre parenthèses entre guillemets so bakunzi banyishu media nice yashavuye sana nice apo atura kini ivyo bintu muza muri muyumvira umuntu apana twiyumvira sikia kawo binawezekana ndagusubireko birashoboka nambiye ndagusubireko kawo umviriza je mvuze umviriza kawo gusubira kushoboka vyoshoboka mayije nuje ntavyo ati no kwiyumvira uko kino bwati uko ngo kumuhe barafu ukimugwazandiye bivuga ati no yimuha ndamshitse ibindi bintu bimugwati ibindi bintu apana kuvuga ati kubimugwazi anjine uzi uko anjine ari uyigwara kubera wadiye ibintu hariyo poudre iharwa mu mihogo egijya ntiyari anjine bakoropa ikava amaraso mbida zarapfa nyamba gwara zaragwa yigwara na wenyene asega yisegana sibyo nice aho geze kure hapo nafika mbali umviriza ntare je yambabaje nta kuntu ukera mbya ati ngo nice ngo namugira ibintu defense umviriza umuntu akuga nguri iki woreka cyangwa ko iki wewe umviriza okay ntare ubyati yuko ngo wewe ngo nayikuhaye utayinsabe kuko ntayimuhaye Bobo ndayiguhe wowe sasa chawa ntayimuhaye Ben hari utakuzi we kunkunda oya byaraheze barabijua so bakunzi banyishu media abakundanye je barabijua kuze ugari kiganiro barabijua unyemeze ko nakukuza tawe nawe ukunda mama sikupenzi sipako video tulete video so bakunzi banyishu media oya umviriza bakunzi banyishu iki kiganiro cyo bakundanye abakunda Tabakundanye bakunzi banyishu media ndakirangirize ngaha ya romantic video oya pana video romantic kiganiro urumva kiganiro no mucongereza kiragoye ni gute mucongereza kiganiro mucongereza ni tukunda kuvuga news news n'amakuru so bakunzi banyishu media rero turangize Beni zima kamera tutamariza nice atanga abatangura kuvuga ibindi